Kenya Top Youth Council HYC haka apu kendai tari uluber kalalat ban IT ya kedor khas ya ke menteri badipet ya ketenat ki kaman ke sorkar jela ke kong ampin lingdo bandawa ba ke sorkar jela ke pinbet biang no ya ki babun ki jing deko haka jing pentrekam ya ke roster system na ke benta ke jing thongkam haki tenat ba phe tong ke sorkar jela ling ba ke reservation policy. Habaya kranci kena patai kubor, Presiden ke HYC Upa Robert Jun, ula ong bakarajong ke sorkar ban pentrekam ya ke roster, nadu batrekam ke reservation kaya tingku bakikin don jong ke reservation policy. Ka roster ka don namar pa ka don ka reservation policy. Kini pinomla ban peniak na ka jom. Kini ki artli ki liang jong ka pisah ka ju ka pisah. Ni haduk mentang ni klem pat ong ya ka sorkar bahkan penduk pendam no reservation policy. Yang tahi ni nak kalian jongi ni ong ba penbet chua ya roster. Hadin bala penbet ya roster ni don kamru ban penbha ban penjanai ya ka reservation policy. Ni kan ong don kamsu reservation policy. Ni ong ba ka backlog kamdi baniai chadu khat khandai spa nyopar. Ke backlog la de baniai piyai tang ya gitu ki post ki bompat laps mau beli ke policy ke ong bakal laps hadin katuk ani senang. Disebut minta lada kalaps mo kawe atli ki post ki la banang telitin le yu ki. Denrei ya ki bala laps so ki pedimbiang te kami hapke ngi ong ta. Kabumut ba ka roster kamdei ban ya sadin ka de ban ya sekhpat. Bat hadin bala penbet ya kata ka roster kai badon kamban penbet ya ka policy kalong ban penbahabat penjana ya ka. Kabangi menta kabamadu menta kalong ba chief minister jongka makhlia uong khilet sakut ya kabadi bat kini kikam. Kila da ukhli du jongka jalam ta uong khilet no sakut ha kabadi bat kini kikam. Tila da don balik ka kan jia yung ta.